baki sengi kinang jan baka jelam Mikhalaya kan pendep ya ka jingjit ya kinang mikmat sya ka dorbar thawan ngin yoi baka jingkala ha ka sanhima simaru ka ya kala na ka wai ka sengi sya ka wai pat mata ka sengi ngi ba ki bobon ki pat ba jong kinong kersyan jong Martin M Dango ki laiwan ya ka ban resign no kum ki khot bopura jong ka seng NPP daka baki don ya ka jingthmu ban peneso no sya ka seng BJP. NPP running court kino kersan jong iba Martin M Dango daw hi kalong ba kini si kadon ke jing bamya sukshu jong kino kersan jong i kini kindet senai apa kindet singi kemud ba din bamla ban undan na kalang di senior leader jong ke NPP na po state level but solve kini problem ba don na po ka jingya bamya sukhu jingmut kalau bakut mentah syaba lagi Singapore ban file nomination ru ni padio ya karai kajeng ya sutu jimot kaba biang ni gumpino ya lami habsap ya kesur jong pai ba di dawa yang iba ni debat petno na NPP parti but di dawa ru ya kandidat ba resign ni ru gumpino ya lami habat shim yang digarai da kajing menjur da kajing dawa jong pai ba ni hab ko ngo Batum jo ngit ba kandidat jongiru ba Martin M Dango habi bersengap ya kara jong pai ba pun malang ba ingat ba nang ne usa resign no nang NPP parti ba ni pai ba le ni la depan resign mata si resign no baru khat ba ni ya teli dah kawai kesur bandawa ya kandidat resign no hoi kata rajin sisa nama lada ban declare tiket yang Mbak Martin Dango nak NPP parti men haka rally jok NPP akhir Januari kumbelong mentasi de ngiken beda ka hapo ka jingyalam jong Martin M Dango di NPP haran ikor kira resign Martin resign ni ambil dia de Mbak Martin de hadian kini kikenta kajing dawa jong ni babun malang bisa le yang merekam dia kata ke ngamla banong lalu sibit ne la shine dia kata ke insa bangun dia sok suka BJP kajing ya sok kawan hangka ini sok nak hi tamba ngamla banong sibit ne la shine la sitio ne nomor motivatif kalau ada Singapore dan fine nomination ini habis bentuk lagi di KDC kalau kita mau ba niru habagi indai ke NPP kadai haba leadership dengan Sar Martin Dango yalam ingi si NPP ngilai bani vote lembatu de mentaru haba ngi dawai u resign na NPP hinom ru la do blek hakan no parti ru ngi la long blakoi dakoi kesur ban ai ke sang shit rehem shu ban nilai rai ru begin tray double begin tray system ban ya keba menurut nang ni sakmat nang ba in penting kenapa Mbak Martin Dango unyok hek ya ke jinjak hakan ni ke election na koran ikor naka parti ke bangin yele tati ngaptip mau memar dan ono wan ki NPP jong i badan masaru ni si ke play la pagi lesi dang dan malumalane dan shoot ne dang bondo ngaptip marngiru ni dei NPP jong Dango tu mo ya